Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka suqtayoq mayo killamanta. Proverbios ankapi tawa kahatuyninpi huchuyninpi iskay chunka. Chaypiqa Dios palabranqa kay hinamantaq nipusawanchis. Nishqayta uyari waway, imatachus parlashqayta sumaqta uyari. Tata Dios qaymata niwanchis, payqa nishqantaqa sumaqta uyarinanchik tiyan. Dios palabrantaqa sumaqta hap'irikunanchik tiyan. Nuqanchikqa ningirinchistaqa mana tapananchikchu tiyan. Astawan Diospaq palabran uyarinapaq qhichikanan tiyan ningirisninchikqa. Y kaypiqa nintata Diosqa, por ejemplo, kay hinamanta nishan kay parrupapiqa, maypichu Adán Eva huchaman urmaqtin, chay ratunin Tata Diosqa salvacionta churamun. Chay ratunin ñanta churamun salvakunankupaq Adán Evawan. Chayrayku Tata Diosqa Adán Evaqa q'alaya rikukurqanku, chay ratu payqa oveja qaritawan vistaykapurqa. Iskayninta vistaykapurqanin, y hinamanta qallarirqa kay salvación ñan tukuy hasta nuqanchik tiempunchikpaqa, chantaninna kaypiqanin kikillata nuqanchik wananchik tiyan. Maypichu ch'ichi llaqta, ch'ichi runash kashanku chaypiqa, nuqanchik Diospa palabranta chay ratu willananchik tiyan hermanos. Chay ratu nuqanchikqa obrata ruwananchik tiyan, imantachik Señor Jesucristunchikwan. Chay nuqa sapawuq nuqanchikpata chay tarea kapuwanchik hermanos. Qhawarikuyashanchik kay proverbios p'ankapi, tawaka hatuyninpi, huchuyninpi, iskay chunka iskayniyuq. Chaypiqa kay hinamanta nillawanchistaq. Chay masta tariqpaqa kawsay tiyan kashan. Chayqa tukuy cuerpopaq hampi kashan. Entonces kaypiqa nisawanchik kay hinamanta sut'inta. Dios palabranqa nuqanchikpaqa imaynataq uyarishunchayqa nuqanchikpaqa kawsay vida. Chapawuq nuqanchikpa. Dios palabranta nuqanchik sumaq qhatikushunchayqa nuqanchikpaq kasallanta kaypi cuerpunchikpiqa hampi. Porque Tata Dios palabranqa tukuy imamanta cuidakuwanchik, tukuy imamanta hark'akuwanchik, sumaqta purichikuwanchik. Chayrayku nuqanchikqa hermanos siempre uyarina. Ama nuqanchikqa ningirinchikta tapakunanchikchu tiyan. Maypichu chiqan willakushan tawan nuqanchik chayta qhatikunanchik tiyan, pero qhawarikunanchik tiyan sumaqta hermanos. Chayrayku nuqanchikpata obraqa sumaqta uyarina, qhawarikuna, ñawirikuna sutinchik kay willashawan, llullaytachu willashawan, hispano sapawuq nuqanchik qhawarikunanchik tiyan, mana contentakunanchikchu tiyan. Chayrayku nuqanchikqa ningirinchik qhichi kanan tiyan. Uj hermano predicamushan chayqa hasta intindiranchik tiyan hermanos. Mana hinallachu nuqanchik a vecesqa en vez que nuqanchik uyarinataqa puñukushanchik kay iglesiapiqa, mana hinachu kanan tiyan, astawan uyarikunanchik tiyan. Tata Dios bendición palabranta orakusunchik. Munashqa Tatay, gracias taquyku, qanlla yanapawayku Señor, kay ñannikipi wiñanaykupaq. Sapawuq hermanata bendice, qanlla Señor yanapay, Espíritu Santoykiwan bautizay sapawuq wawasniykita, y chay fe qoya sapawuqman paykunaqa chayman hina taskikunankupaq Señor. Ama qunqakuwaychu Señor, nuqaykuta antes qhach'akuwayku. Chiqanta nuqaykutapis kallpata qawayku, pero parlanaykupi, willanaykupi wawasnaykita. Y sapawuq wawaykita kay sapa día cuidakuy Señor, hasta kutimunaykikama. Tukuy chayta mañakuyku, k'ata wawayki Señor Jesucristo sutinpi. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapap'unchay.